Ingit idedani parepoya sesarang sami. Mangkin jagu wiwitin titiang nyari kaya. Puniki jawata wenten tuturane. Satu caritane uang tajeng muningaya ini kadri pedadab sangsane kasinang punika luwih tamu yana kemarin siwa sangsane kasinanggep dahak ing luwih ngutang nenten wenten tiyos wanta angan dene iri kering siwo padhe badaro siwo Keningin toson dupo derawu ya ingin kadi tikia duaning kurung ngojah ingyan kadi bisekani itu tangjo wenten tiyo linggih itu yang iswani ama Mino kadis paring kekeh kayu mino kadis rapin didani badari omong aneka ungkep uniku dan wenten tios aywaki wan tadieu mino kadi linggih ide yang bertarium niku yang pisane ku manti kasubul neka coba oleh idong tapi awana nasa uniku riantuk ri sejeroning pekasani dane kantun wawa ri sejeroning parini pabini dane uniku ningin antuk angan itu yang botarus ibu yen teu mungkin tuh kewen tenang kadis sobakin linggih ide yang botarimu sampun niku
kayuna bekasan yang betarus gumanti jagung magaya ini kadi daging pemargin peparikang sakuni mawit saking pekayunan titian puniki wawian nemangken titian lungsur agung pengampun saywakin titian mare nyeneng sejeroning kadi siwo duaran titianitan yo enten tio linggih itu yang murdaning kawi carita linggih itu yang sesunan itu yang Haji Saraswati sejeruning tadi kewentenan paro itu dan ini sane wiyati kasinangeh oneng mamiran niki wenten amarga kadiatur titiang wiyare yang kurun maat rasa luar negeri sejeroning kadin pemargin bantang hadida indek daging pemargin cari tuantah nguningan separe lampah mino kadling itu yang ketukunan mati
ingkang saking purunan tuk dia nyamak sare kewentenan adilinggih kita yang berharus siwa dumugi ninten kekeninin sosot tupuh darawu sayu wakti minu kadri dia sangkaning luwih ing utama riserone kanthi daging caritune niku mawana laris titiang purus kapungel titiang antuk gegitan amat dipet pangadene wenten risjeroning daging kewentenan pemargin carita saning gumanti tuturan titiang kejor langkung antuk titiang kemagaya nike magnetangan